ya betiti bibia so who free SHS no mamu worry lolo kwan no adechi ade esa no na ye doso anything na pressure no abeto ye so no iti mamu ma NDC kasa bebre say Bawumia uya number 1 so just stop light off 6 months ansana akufado bepa akufado no be wo man no wan ye hwiambo man apart for free education ntina ya wo kire ye no so kama ye tua school fees no na ekoye pa ya tukwa kra ye to de e be di December e be di bronya ya da so hwese de tito ya tito se nyanka eti break de eti di e be break pa sa sabio kwase afo abato ndem de mento ese NPP nya NDC me say o ma nkokra ne marwa e ka me nkwa ne ka me ya forget so kwa ye bre mo bre kokra po ye bre ezika da ban wedi okay ke pensioner ni ska da be be ko to dry asam okay ndi e be ne okay ona asam no okay yo samle uguso yo kroma yo okay yo abatu na ye guso gi agenchira no aya de party TV na ge so uguso yo abusa okay oba ma passion force passion Florence na aso na ajafi oboto oba de number one edi na ohun ti afi na bo na eko Freddy Keshi ababi anu be na ya sensia na akọ Freddy Keshi eti abani dia mumpo number 1 Bawumia na eko Bawumia number 1 it is possible okay mame what's kai what's so na o to aso mera me to aso itambako Freddy Keshi Bawumia dear me ya campaign man power we ni am talk am me nem it's a hard dear Bawumia number 1 it's possible it's possible Bawumia yo okay oba ma bachelor for say e ba chere frame roots December 7th NPP NDC one out to abadan me tu Mahama bari do maye ko siabuo so enemblem classment buo kula ne dem wa re ya with me sit down po afi se papa we ya makula mekume ho mekume ho share sinu ya fili o kwa kankuwa hospital insurance nyajuma Mahama wo kwa wow eti bi job ehwe Mahama message odi atudwa na de na to akoma proso afi wo so kwasa to abade ma no wasi woba free education won chem oba so enkokwa so de ye gire hutum se beba for life kwasua na ebeti to se hu okay cement ni so beba from se hu wo bia won si da bi obeti masibi Mahama bade ya Mahama ba anantu abasa mu ya na mu ya wo NPP from Nkolo kola na NPP ba no mafonfon wana o ba ni aswati o sa o ba no mati sunsun so that's why my passion dey me frost say if I'm a Hilda yo mama Hilda ye afi abato ye baso December 7 afi ready so bato aba me mato aba manto aba ya tamfo besre ye na de watamfo no wan na to me matamfo down 8 NDC watamfo because me NPP ni ntese me ntoma NPP odo meka cho bia say yes romo amani mu ayedi mo ba yes romo ye betiti bibia so who free SHS no mamu worry lolo kwan no adechi ade esa no na ye doso anything na ma pressure no abeto ye so no iti mamu ma NDC kasa bebre say Bawumia uya number 1 me de maba maw on the 7th omu bra wumpo wana uba eshi rado esu de no
say you're the buying in a rompe. Oh, Ezu. Ezu dear, me mami na Ezu. Okay. Ba me dear me nye Ezu. Okay. Me dear yeri ahodi obi eni me metu aba ewa anya. Enti me dear obi eni msa Hilda dear sa me dear NDC dear me ni atamfo homo. But NDC is not my calling. My calling is number 1. So my calling is Bawumia. Bawumia is calling. I'm calling to vote for them. She Rado. Thank you. Me da say, you go che. But nigga say, but you France. I don't know if you just. I don't know when you shafia about December 7th. NPP and NDC show cinema to about. I feel one echo. Oh, me moment there. Sa sabi o kwasi afọ abato ndem dem nto. Is NPP and NDC me say o ma nko kra ne marwa. I ka me nko ka me yan forget so. E so yan hwe kra NDC no kra okay de. NPP dey o mo yes NDC. Because is say hwe papa mama. The 4 years ya o pre no so di be ya. Bla me de imagine dey mo ayen. E na Bawumia so dey e dey na Dubai o ba ba akom ye ni bi. E dey the man na adu no dey a. Nka we tuna na Bawumia na ba na wato aso. Na ka akoye nim na NDC ni dey. O ma yen twa mo kakra ansa. Ghana for to about the NDC. Oh, you say be o man Ghana. Oh, am to about NDC be ha man pa. No kre e be ha man pa. If say me menjin kakra me yes small boy. Because me 70s. That me NDC record. And me MPP record. The MPP record no yes sign NDC record no. O share future leaders. Ah mo edi en yesi o mo ba. O share mo say MPP no plan no eye. One education. Enye hwe kra busu bi o ma we mu a. Sanye kufa the education on the ba anka e bia obi ko secondary school fi order. Enso free education ama ene obekọ no obi awie university. Anti me hu sanka eno ne den eye. Enti mo man san fa ma na Bawumia na den onto aso. Be so beto aso onto aso MPP and this dey. Me ma dem dey me kwa me be am to abako. Very good. That's me. Oba so na France. But me dey Pamiteria. Pamiteria am chef shafia about December 7th. MPP and this wo hwa cinema to aba. Wana to aba dey man. Agufuado dey me so le kura me bompa ye kura me bobi ma no. Enya Agufuado an free education ka be dey. Enya ma kura to akuro mutimi nto. Na ko ba school fees. Na ko mo ma ba tena fie. Ndi Agufuado dey. Me dem asidama nyame a Agufuado na to aso. Eni Bawumia. December 7th obi antimi nsan you ko to aba dey MP amanyeku. Na na fiti akwa ka so akura masalai. E free anu ko pim ka so masalai. Ala ma mo ni abre pa. Very abre pa. E tendis for back comment nsan wa gene. Me. O ma 100 million kura antimi nsan ma adwen. Oh okay. Because December 7th Bawumia na ko. Anu ana ko. Number 1 na. Meto ama Bawumia because when first no ka skafo mo na kwa chimota o. Anka skafo ma na ko prempen. Ene obani ni made mu otwa nko ade a obetimi akọ. O di ase free education no. Anka free education ma every cry nyema na omotototo kra no enye easy. Enye mo no moto no enye easy. Hwe obuso obieta ade ntina wonto ma MPP a se yentimi nto mako yentimi nto yi mako ni ebedi yenwini e future mi wo ma o yenwini e future enye mako eni jene na anase no ko Germany ni US mo bro mo bre ya ene yetu kwa ko ntimi de me be ma Bawumia but you say Ghana ko to aba ma NDC e be ha oman ani e be sa ko yachi NDC ba ya be sa ko yachi ani asempa na me ka jono the friend is Sadia man pa so yen shafia about December 7th afiwa na do aba kokomoti eto aba de ma no mimi za me je ono ana ekoma je me na ekoma but e di ntina wo se je me sa aba je wo so no ne o ma na ekoyie lot of people na ha je na je mu yisi do yo no soro kwa se yandum light na machine na asai na je o siesie na MPP fu je stop light off 6 months asara ku fa do ba power nti light no MPP for na stop o ye aya no mu gu mfuche gu ni paso say o anybody magana o mu gu mfuche gu ni paso say na je na kwame dumuso je stop light off 6 months asana akufa do be pa akufa de no be bo man no wan ye hwia bo man apart for free education ntina ya wo chire ye no se kama ye tia school fees no na ekoye pa kama na gala for tia school fees let's go but this na ma to the more eko 3 million 3 million no mi kita am say 100 million e kita me say mi kita 5 million krampo a na mi ti say 50 Ghana na e kita me nti enkoye me ya fa free
education and for free education and teaching my adwin na kwame din metro large bay water bay la se fejeje enta ye to large bay ye tu atete Ghana a month say so to 1 million 2 weeks na sa Ghana asika for no here for akufa do ba ye no sika for no here for no ya kwa e ba ko amama se yambu ni sa so hu say awutro for ada tira de sika ni ko to no sa de no ano ye ni so ko to dabi sha akufa do ba ye no gari ba tete Ghana me ma to gari eye ga ma to gari tete Ghana an ko simi de mu ma susu gari tete na ko for bantu mi to gari 300 ona ko ba ko sisi kanu no nti mi ko ta ya mi ya na ko for ba do mani pa ma di de me o ye je tre sha na esi o ya la le na esi kwanse na asa ko fa kwanse no su na de be gumu ya wan kola o nti na mama na enkoye enti se ba se mo to ba tia no ma to ba tia no pa ko ye pesika sika serious and da nya me to ma na se sa ma ha de so sabi da era se wo sam aja wo sa fu no man ko ye o ko ye kwa ye bre mo bre kokra po ye bre ezika da ban wedi ke pensioner ni ska da be bu ko to dura asam nti e be nne anya asam no this December 7 ba isem ye tu number 8 thank you we dey enkan we NPP na ko if you say my sister about free education obi so ewie like dia why NPP do bien to me some free NPP party if you say like enyenye kwa eyechi a country would do be a wo wiase nyame adom yenye bi di yenye bi hye yemba ko school like me dem be nwie mo but me nwie bi ko bi on fa oye to so provisions or copy and generation school antare manu in fact NPP the best oye number 1 into oye the best yes to me like say December 7 obi antimi nsan agwene oh me say wo de fa dan kra be cheme se mentuma another way that be number 1 oye number 1 like say you know Mahama campaign message o de ba nyina wompe ento wasum bra me de mentie dia obi yo me se de da makoma so no se obi se wa fa nyame a na wa fa no obi se wa fa Bawumia che se oye number 1 the best oh my god wow yeah that say oba you na so afia bato so onkogo metene kwan o me de akwa MPP pa MPP de ade o ma ye de ehu bi da on ba ye o bibi ada boko am kwala ko school 8 years ni ya ni e once de me be wie bi we afie we ya September ya no wie eti e be kwa so ato ama number 1 na Bawumia so abeto aso oba you ma pa chane de me ne fro say me de ya nya akoa oba ya pa chane hwafi apato ya e ba so o hwa setene mato aba ene wayi ma MPP ne NDC afi hwa na wo hwe so ato aba e de ama no meto ma ba ma MPP so o to aba ma MPP na o man chiremu e de na MPP e de ba message no mo de ba ana se de no ma ya wo hwe so de ato aba afi me de ma e bebre 1 free education me kai say your last born okwebu akwa state college na okwa isa time na free education wo me ma me bo kapa but me ba ne de onu so ko suhum presec onu so de okwa free education ya me adom wakwa wawie biso metumi atua no so level 300 akaka ko be wie school nti me de MPP aya ma me no e so meni aya ade e na secondly no so no ye abaye ye ni storm ye te kwan ho but e bibi bedu no ye abaye tumi ko fa nyama kra ye ntumi nton but MPP aban ba ye ne de ya tene form 4 years ye ho atoye nyame adum de me ka hye nyame anunya sa me tena ase de metumi anyesika e de ahwe me hwe me man kama nti misre nyankopon se abaye betu oma ne ya asomkire na nka me de ma de sade a misre nyame ne se oma Bawumia embla on be hwe yeso ba MPP ne NDC amanyuku no afi ho na ofusu se obedi Ghana so betimi abo ma ntu boto abade ama no John Mahama ya pesa on be di president wa Ghana na de ho toye na bae nurse wa twa e se ye ble mi se mi twa school fees mi ni kunu mi no bia mi na mi papa
me no so na me hwe me mba me ma me ewu me papa ewu nti me ya ajanka me na me hwe me mba nti me pass mu dwe keke eti be so de Mahama ba wale wa o osi Mahama ba wale me sheka wa wo me ha enu pa na me thank you okay baba e mapacha fi December 7th akokromoti afi ho na nya MPP ni NDC me kokromoti e de MPP dia complete what register my MPP Edientia MPP e party a omo ba power Ghana ni bia enyo omo so mfa so ebi e free education ebi e health insurance Ghana ni bia fie bia mu enya so mfa so me a megina hai menya so mfa so me ntimi nchira de ba ko a Mahama ba ya oye ya me ebi so me so Mahama bless me bia no a oye so da bi da okay me ntimi nchira ade a oye ya me menya ho mfa so esan so nkonfem obeye ye omo kwa bokina enua wodua ye ni nyina ahye ye free education yes enye private schools omo so ye omo so omo nya nkwala ni bi ade na enye ne nso obi ade ne be ekobi enti ade na omo se enye no omo form man nkwa private na private for ni nso nya bi yesu enye enso nyina ye magum me enye free education a ka me ba onko vas wa wie free education ene o vas enti me dia manya so mfa so di odi akire nso Bawumia ba ono nso be kobi enti me dia mahunu so mfa so December 7th MPP and number 1 okay yeah that was it na NDC die we mi wukura ne adekota so dia ametwe yenko yo mamba chani die mo ne frost na fia bato so MPP and NDC wo hwa sese na ho na to aba e dia ma no tu Mahama okay mama e enti na opese mama onim juma ye juma no oye ne pepepe okay obi wo o se wo ba ko school free no susu enya papa o ba no ko school wie juma no anya ti mama tam akora ko school oba nya ju ti de ehia ya bio omusi mama so ye na edo mama ye do no oba ya abaye no so obi aye nanso afi we dia anakure omo aye abaye anti de ye hia ye mama so ba wonje abaye okay abaye no na ehia ye tuma mena ke se usu say ura mama Ghana foto aba de man no ba sisa betimi aba e wo Ghana ha no bebre kwa de ye ton ne ma ne entokura omo bato sika baba di bia baska baba man fo botom nanka juma kura be ye free obi abaye juma ti enua eni asunjie na epe MPP esi wo ba akopɛ MPP akopɛ na temi ka mienu ntimi to ama me da na ase e de ka na ati me ma mienu na akɔ school ewie ntimi atemi ka me fie nkwala e kɔ ye afi omo ye sis nti e kwada na ase e wo de wa ya ama me mo kwada MPP ase enti December 7 e ase da ewurade esi so ba sa na mato e hwe Ibrahim Mahama so bakra no sa de free university first you know e de aba ono so mompe me ma ye ni free ni ba bia me kwana na me kwa me hwe mechi why ni free ni wa bato ba bia oni chira anu ana me ni chira timi sawa de bibia ni wo Mahama bakra timi bibia ni wo oh okay December 7 MPP it's number 1 ya da so ba akopɛ thank you ami ado ye hwa fia bato ye ba so December 7 MPP na NDC nkokromoti ya fi ho na eko number 1 na bobo mayama no hey me we yo asro wo go di ka register na hanu dada me ta me no dada number 2 ye hwa Ibrahim Mahama campaign message odi abanyanti ba kokoro nto waso ma sabi afi wo ba sansa o dada ye oba dada ye oni ne maba bi ya de ma 4 years na Accra ba ye no nti obi antumi nsamaje number 1 na asro wa na December 7 number 1 na Saturday na pa me ko tu ya me ko mo fufu na ma da me tie de ko na mo gide safi mo we ne de ya na ya teso number 1 soro wo ye wi ni ewie na me aye ewie na me wa ye obi antumi sa na me esa o ka se nyame ya wi a asofo so ahyenkom se kwa bia so Ibrahim Mahama na ya twisu no emfa na me da wa kara no wa no about way December 7 NDC break the 8 wow je be break 8 no if so man no say na net here first na ya ma woman 5 cedi otodo kuni 2-3 cedi what to china 2 cedi and I mean no 7 years woman 10 cedi kura and so no sir
bronya ya da so hwese da tito ya tito se nyanka eti break na eti di be break pa me ba so ne bro Mahama e friends e hwe eye na Akufo Addo ne Bawumia amamo na nko yama Bawumia da bi ni nyina na free ma ko so onya da onya di December 7th NDC ye be break it NPP ni fama ma me ba so ya hwe December 7th afi wana auto odu kokomuti eto abade ama number 1 ono na eko uchu mutane betia pa ono na eko aya na afrafo akase ye ntade bla anya se bia ye ntade enipa na abekuro mu na omoto ade na omodo so sene wo mo beto no yes so ambla mami ya wo akase NDC ene be wi ni busane se fa se oba ye de na no oton busane se ene woton de enjo adodo sei ana mami we wase bla sanye me ya mami ya sei na obi se bi dada nsa na mami we wo ba be se enti se si na no obi se bi ansa na wo be se se dwa no bla busane se ni pa dodo se na asa aka no enti ni pa dodo se ya kan so no betima 2 pounds number 1 so ahun bla enti ya na ankwa focus ya ntade bla menti asese ya ntade enti number 1 Bawumia one hapo because there are not why am I don't know Bawumia ba to aso enti na do why nana akwa ka wan so a obo ba ka wasere wate be ma be ye bi no me ye ni nana do wa be ye bi pa wa be ye bi number 1 one organization e frose from Adolf Mensa you sha free about December 7th MPP and NDC ohugo mo ti fi wana do so about dem no adepa wa de ko to ba de bone adepa no wan adepa Bawumia sa ba me de adepa ade ne kwa no wan adepa teach me Bawumia ni ba o be excellent gamama wa be sela ko beta ba ma gamama be na wa dwen nya aduma wa dwen nya aduma wa se yere fie ka ko ko to program ma school fo me ya sabe sela awia bram ni ato aba gamama be di eso ade yare eti ni campaign message yahudo akanya lion o Trump ko do to ti hwe magana gamama ti hwe magana wa o ri hwe o de magana fo December 7 Ghana front of Bantia Roma ya to Bantia gamama 100% ya to Bantia no obi antu abama gamama Ghana ase o ri hwe magana o dada fo o be wie no ko no wase na wo ko la satra ba bi oboa obi a ha no ko ta abama gamama December 7 number 1 esorwa Bawumia yes thank you because ye person to aso ni nipa waye na do nipa waye pese Bawumia to aso Mahama de obedi 4 years onko pe ne be ntina ntino sesi oni hweye ma ye biom sesi Bawumia na eko number 1 no size me pacho kasi Mahama ne hweye mem ono aka ensem bebere aba 24 hour economy eno ma hodo bebebe no de be gwa kwan bi de ma Ghana se to awade mana yempe nkoko nkete masa mano na yempe nkoko nkete moto abanati Mahama ai yes enwa NPP na eko ya frame Joyce media NPP buy wa boa me ankasa me ma akọ free education enti aboa me NPP ba ya ho beto yen NPP a na eko number 1 December 7th number 1 number 2 you share Mahama so campaign message obi obedi bi ohun mistakes ahodo ai ho a o so be ye man ye ono so ga moto oba na ma na emwa ye because obi a wabedi abade ense time eto ane so ye nko ye chida ye be ko ye nim ti number 1. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you will know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month.
and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can, and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no.